Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Rechard Tokbi Aphan khorsing lek thepen hemsoi human kenang ravek thapusi chuning ripedopon. Lason sila khaing kora trok Dwarbaguri MEC constituency ke parlo dhadora pia salong sarsing terang aronga mekar edon hem kidugdet khorsing lek thela pena piso asomara tum kiduge thaka dim ka vedet pena pot hidunga kisung chitong nang kok asonlo khorsing lek thepen Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Rechard Tokbi Aphan nang ravek thapusi ningaklong pen kerap kelongji aphan pura chuning ripon Lason si bangso hut pherangkia thengnu khorsing lek thepen chuning ridu na tengke kanghon pen nanglangra na injin sovek thapusi chuning rilo athe ki dukda hemtun na tumaphan kerap ki pithek kanghon kangjin so thek abang phupata EM Rechard Tokbi Aphan ningaklong pen namthi chethanlo athe ninga che thepon non ke dobom kachari pon BJP a sarkar atumpen PMAYG hemso ki dukda tumaphan ki pike ron pon do puar julongsi alang tumpen Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon man ke do Dr. Tuliram Ronghang lapen Education EM Rechard Tokbi Aphan bangso ki sung pen prabjin pen nang pajok pon thapusi kanghon kajin so pen hemso bang nang kimpi bek thapusi kidukdet ahemtun khorsing lek thia tum pen tarda kalam the phrang kya thengno chethan chuning ripon Nili pu paniya alde Dr. Tuliram Ronghang dan Rechard Tokbi Aphan kerap pila la chuning rilo nili hem dukbi la nili BJP si bhuti sekarang akang hon kajin sudo putake nilia la tum hase chuning rilo kedam tang ta nali tum la non ke bom BJP sarkar phan se cherap chitu dun bom kala tam tang da BJP hanin bhu job dun ba kwan nali Rechard Tokbi Aphan phong kwan phong nang pahai dun tang mane ki jok dun phong ni ne dolo phong ni jok ne ta ni dolo nali ben chithani tha nili mane khorsing lek the Intela jitu la nola khorsing lek the pu nali tu ko pini ka chi phudun tu ma Nage nili usa polo mane nili supi si ke chelang lo antela jitu alani phan kedam tang sarkar pen ko pini kerap pon dolo ma hema pin la hema pin no ni tum the kono rak thang la subta sarkar pen ka kerap pon do lo ma pini pina ma bangke nili si thek polong le dela posi si thek long le la sitame ini tu la Dwarbaguri MEC mate EM Education EM Aphan party nai alang lia kang hon kang yin su ke thepik a theke ladani tum da thwa hawa phan su tami school la hem tanili pilo lan jotakali lang sano nang pibo lapen mi ta nang pilo lapen la bangso office pini ni la bason a hem stami tu hanang pilo apran yawi kami alang ni panchuru par pilo akola peni tuna non CM mo alang ni Ronghang sang Tuliram Ronghang pantami churu par pinai alang ni sitame kidukela phanke lang pilo alang ni tumbah ni sita si churu lo ko non alang ni tumpha nilita isi ningdu alam hem alang tumba tinghona usa ka tinghona sopi tunta ningkan hinian ke non lai lik masa Rechard Tokbi alang ni tunki lo sobi pi si alang itu si og dulu, lapen hai ta hai lo, lapen nong alang ni phan ka chuning ri dunya lo mang ke lalo, kacing hon asar la bah ni phan sami la EM lapen CM phan chuning ri mang ke la prabin te la ni so ni lo sa phan ta hema lepin, hema ri la lepin posi duk ti ka posi la heman ke injin so pon tha ra pon tha posi ni ri hin te pachini ni lo